Il-kumpanija tal-manifattura Tolly Products Limited qed tinvesti €3 miljun f'operat sostenibbli minkejja l-pandemija li laqtet lid-dinja u li ġabet żmien diffiċli lin-negozji globalment. Fost l-oħrajn b'investiment ta' €9 miljun, il-kumpanija qed tippjana li tpoġġi pannelli fotovoltaiċi fuq is-soqfa biex tkun tista' tiġġenera aktar minn 400 kW fis-siegħa f'enerġija. Iċ-chairperson u kap eżekuttiv tal-kumpanija Andy Gatesy spjega kif dan l-investiment ser ikun qed jilħaq 20% tad-domanda l-enerġija tal-kumpanija bit-tnaqqis ta' 2000 tunnellata f'emissjonijiet tad-diossiġu tal-karbonju. Gatesy spjega kif il-pandemija ġabet żmien diffiċli fuq l-industrija ta' żbuħija, speċjalment minħabba li l-użu tal-maskri naqqas il-beħ tal-irtog globalment. Madankollu stqar kif dan iż-żmien l-għajnuna tal-gvern kienet kruċjali u spjega fiex ser ikun jikkonsisti dan l-investiment li ser jara l-operat isir wieħed iżjed sostenibbli. Our customers are looking for sustainable solutions, so we're looking at much more energy efficiency, electric moulding machines. We're looking at investing and changing all of our moulding machines and putting PV panels on the roof of our building. Waqt żjara li għamlet lill-kumpanija flimkien mal-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia, il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli spjegat kif dan il-Gvern huwa impenjat sabiex ikompli jagħti s-sostenn li hemm bżonn sabiex in-negozji f'pajjiżna ikomplu jinvestu f'operat iżjed sostenibbli. Il-viżjoni tagħna hija ċara, ser inkomplu ninċentivaw l-intrapriżi biex jinvestu aktar fil-qasam diġitali u anki fis-sostenibilità. B'dan il-mod naċċertaw ruħna li l-intrapriżi tagħna jkunu reżiljenti propju f'dan iż-żmien ta' sfida.